uKhuzani njengoba elephesheya kwelase-UK eyomela eSouth Africa ngokomculo kubuka sengathi izinto ayihambi kahle njengoba abantu kade belindele. Abantu bebelindele ukuthi uKhuzani njengoba kwaziwa ukuthi naye ungomunye wabaculi balapha eSouth Africa bamaskande abakhulu uzotrenda maselina e-UK, kodwa-ke lokho kubuka sengathi akwenzeki, kunzima ukuthi kwenzeke. Into eyenzakalayo, abalandeli bayamhleka futhi bamqhathanisa neGcokama Elisha njengoba phela iGcokama Elisha laya nalo e-UK kodwa lalitrendile lokhu kukhulunywa ngalo left and right. Abanye sebeqala bahlaziya yonke ividiyo ayipostayo ngenxa yokuthi bafuna ukucinga lento lena abangamngena ngayo. Hey madoda, yazi khona kumangazayo. Hey madoda, indaba ephika ngeke basayithinta ubheke uKhuzani uyabhayiza manje sethi ubizwe eLondon. Mfana wami ugibele ngemali yakho awubizwanga mfana wami. Wena lo mkhuba omfuthi uvela wena uwenze lo mkhuba wakho wenzayo uthi eLondon kanti ulayibhe uyafukuda mfana wami. Hey mfana wami, lutho indaba ephika kuphela yafesha kweyilwadi.